سرخط خبرها پوتین گفت با آزمایش سلاح هسته‌ای آماده باشید. پژوهش چرا طلبات با شهروندی روسیه زیاد باقی میماند و بازداشت یک بلاگر تاجیک در روسیه. سلام، با امید تنصیحاتی شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 22 فوریه است. سفارت تاجیکستان در مسکو خبرها درباره اشتراک شهروندان تاجیک در زناشویی عمومی یکی از قهوه‌خانه‌های شهر مسکو را رد کرد. قبلا رسانه‌های محلی روسیه خبر دادند که زدخورد 19 فوریه رخ داده، گویا در آن شهروندان روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اشتراک داشتند. سفارت تاجیکستان در مسکو با پخش یک اطلاعیه گفت معلومات درباره شرکت شهروندان تاجیکستان در زناشویی عمومی در یک قهوه‌خانه مسکو درست نیست. قبلا رن تیوی خبر داد که کارمندان پلیس بعد از حاضر شدن به محل حادثه معین کردند که زناشویی اول در داخل قهوه‌خانه کوچه لوبلینسکایا آغاز شده، سپس در بیرون ادامه یافته است. در این زد و خورد 15 اشتراکچی دستگیر شدند. قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان در بیمارخانه از حال مجروح شده های ترما در شهر خوروغ خبر گرفته با ساکنان ضرر دیده صحبت نموده است. دفتر مطبوعات حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داده است که طبیبان به سروزیر از وضع سلامتی آسیب دیدگان گزارش دادند. قاهر رسولزاده از جمله از حال کودک خبر گرفته است که نوار نجاتش از زیر ترما در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده بود. با اطلاع منبع او همچنین از مکان ترما در محله ناصر خسروی شهر خوروغ دیدن کرده با ساکنان و ضرردیدگان واخورده است. او دستور داده است که به ساکنانی که خانه‌هایشان تخریب شدند هر چه زودتر با منزل نو تامین گردند. روز 15 فوریه ترما چند خانه را در شهر خوروغ زیر کرده بود. بر اثر آن 18 نفر جان باختند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیام اخیرش به وزارت دفاع کشور و روساتم دستور داده است که به آزمایش‌های سلاح هسته‌ای آماده باشند. این پیام سالانه که میبایست در ماه دکبر پخش میشد، بنابر سبب ناکامی‌ها در جنگ با اوکراین سبب گشت که تا ماه فوریه عقب افتاد. ولادیمیر پوتین گفته است آزمایش‌های سلاح هسته‌ای روسیه تنها بعد از آزمایش‌های آمریکا صورت میگیرد. اگر ایالات متحده این کار را اول انجام دهد، ما هم باید برای آزمایش آماده باشیم، تاکید کرده است رئیس جمهور روسیه. او در این پیام گفت روسیه درباره نقشه‌های غرب اطلاع دقیقی دارد. رئیس جمهور روسیه در آستانه سالگرد حمله کشورش به اوکراین، کیف و کشورهای غرب را به انگیختن جنجال ایبدار کرد. یک سال پیش وقتی کرمل به خاک اوکراین تجاوز کرد، دولت‌های غرب از اوکراین پشتیبانی نمودند. در همین حال جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ورشوا گفت هیچ کس به روسیه حمله نمی کند. اندیشه آن که روسیه زیر تهدید نظامی از جانب اوکراین یا یگان کسی دیگر است سفسطه بیش نیست، گفت او. تلویزیون نستش وریمیا در آستانه سالگرد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین یک پژوهش را نشر کرده است. در این تحقیقات تاثیر جنگ که 24 فوریه از شروع آن یک سال پر می شود با مهاجران و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تحلیل کرده است. در آن از جمله معلوم کرده شده است که چرا طلبات به شهروندی روسیه در میان ساکنان جمهوری‌های آسیای مرکزی زیاد باقی میماند و چگونه آنها به دلیل نبود بازارهای دیگری کاری زیر خطر فرستاده شدن به جنگ قرار میگیرند. این پژوهش را همکارم ماشاءالله گلخواجه ورقگردان کرد و قبل از برنامه از او درباره خلاصه این گزارش سوال کردم. واقعا شالو در این گزارش ذکر شده است که بعد از حمله وسیع مقیاس روسیه به اوکراین، شهروندان تاجیکستان با وجود تهدید سفربری به منطقه جنگ به طور رکوردی شناسنامه‌های روسیه را دریافت کردند. تا جای ما می‌دانیم هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان به سبب نبودن جای کار و معاش مناسب در کشور به روسیه می‌روند. در عین زمان آنها از احتمال جلب شدن به ارتش روسیه و رفتن به جنگ ضد اوکراین نگرانند و
ҳамон гуна ки дар гузориш зикр шудааст, теъдоде аз пайвандони муҷрони корӣ ба яке аз созмонҳои ҳуқуқи инсон дар бораи бедарак шудани наздиконашон дар Русия хабар додаву садҳо нафари дигар ки даъватнома ба ҷангро гирифтанд аз созмон кӯмак пурсиданд. ҳамчунин як нуқтаи дигари пажӯҳиш оиди он маълумот медиҳад ки бо вуҷуди пешбиниҳо оиди эҳтимоли кам шудани интиқоли пули муҳоҷирон ба ватан, баръакс кишварҳои осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон дар соли гузашта аз муҳоҷирон пули бештар дарёфт карданд. зоҳиран таҳияи тадқиқот як марҳилаи тӯлониро дар бар мегирад. боз ба кадом паҳлӯҳои раванди муҳоҷират дар як соли гузашта таваҷҷӯҳ шудааст? дуруст аст Шаъло, ин пажӯҳиш калонҳаҷм ва хеле фарогир мебошад ки бо забони русӣ нашр шудааст. дар он аз ҷумла зикр шудааст ки таи як соли ахир мизони муҳоҷирати корӣ ва вобастагии иқтисоди кишварҳои осиёи марказӣ аз Русия ба сатҳи қабл аз пандемия баргашт. ба гуфтаи иқтисодшиносон, тарихан буҳрони молӣ ва қурби рубл ба қобилияти пардохтпазирии мардум ва сатҳи рушди иқтисоди ин кишварҳо асар гузошт. гузашта аз ин зикр шудааст ки ҷанг дар Украина метавонад фақр дар давлатҳои осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистонро бештар кунад. хулоса, Шаҳло гузориш далелу оморҳои зиёдро дар бар мегирад ва ман аз бинандагони азизи Радио Озодӣ даъват мекунам ки матлаби вижаи моро дар ин бора ва ҳамин зудӣ тамошо кунанд. бахши кофтукоби ҷиноии полиси шаҳри Санкт-Петербург як блогери 36 солаи тоҷикро дастгир карданд. пойгоҳи хабарии Фонтанка аз қабли мақомот хабар додааст ки ин блогери тоҷик барои нашри видеоҳои зидди давлатӣ дар канали ютубаш аз моҳи июни соли 2020 аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон таҳти ҷустуҷӯ қарор доштааст. исми ӯ нашр нашудааст ва маълум нест ӯ дар чӣ шароите боздошт шудааст. ба иттилои манбаъ, ин шаҳрванди Тоҷикистон дар қаламрави Русия қонунӣ зиндагӣ доштааст, вале дар зодгоҳаш ба зидди ӯ парванда кушоданд. назари дастгиршуда маълум нест, вале бино ба гуфтаи тафтишот, ин марди тоҷик дар каналаш гӯё барои сарнагун кардани сохти конститутсионӣ дар Тоҷикистон даъват мекардааст ва ҳамчунин дар байни мардум кинаву адовати мазҳабиву нажодӣ бармеандохтааст. ӯро ба шӯъбаи полис оварда ба тавқифгоҳ андохтанд ва мақомоти Тоҷикистонро аз боздошти ӯ хабардор карданд. интизор меравад баррасии раванди истирдоди ӯ ба Тоҷикистон оғоз шавад. тафсилоти дигари парвандаи ин блогер дастрас нест. бахши якрӯзи таърихро дар таҳияи Хиромон Бахозода ҳамроҳ мебинем то аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз бехабар намонем. 22 феврали соли 1945 се моҳ камтар то хатми ҷанги дуюми ҷаҳон шоири тоҷик Ҳабиб Юсуфӣ дар муҳорибаҳои шаҳри Варшаваи Полша ҷон дод. шоире ки тавонист дар адабиёт ва шеъри тоҷикии шӯравӣ саҳми худро гузорад, ҳамагӣ 29 сол умр дид. ҳабиб Юсуфиро пайрави шеъри Владимир Маяковский меноманд ки мавзӯи ватану ватандориро дар меҳвари ашъораш қарор додааст. вақти он аст эй қалам буррандатар гарди зи теғ, вақти он аст эй сухан ғуррандатар гарди зи барқ аз мисраҳои маъруфтарини ин шоири ҷанговари тоҷик аст. 22 феврали соли 2017 дар як қарори деринтизораш президенти Узбекистон дар қатори 94 нафар ба 15 шаҳрванди собиқи Тоҷикистон ҳам шаҳрвандии кишварашро тақдим кард. ин кор давоми 30 сол тақрибан номумкин буд ва танҳо баъди даргузашти Ислом Каримов маъмурияти Шавкат Мирзиёев ба ин ризоият дод. аксар тоҷикистониҳои собиқе ки ба гирифтани шиносномаи Узбекистон ариза доданд, фирориони ҷанги шаҳрвандӣ буданд. 22 феврали соли 1952 зодрӯзи табиб ва ходими давлатӣ Ҷумъабой Сангинев аст ки дар марҳилаҳои гоҳо сангину сахти ҳаёти сиёсиву иҷтимоии Тоҷикистон дар мақомҳои тасмимгиранда кор кардааст. дар мақоми муовини раиси вилояти Суғд ва узви комиссиони аломатгузории марзи Тоҷикистону Қирғизистон ба ҳангоми рӯй додани ҳодисаҳо шахсан дар музокира бо мардуми ҳарду тарафи сарҳад иштирок мекард. дар матбуот ба ҳайси сиёсатмадори фаъол ва ошкоргӯ ёд мешавад. бонки миллӣ арзиши асъори хориҷиро барои 22 январ чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи наведи бомдодӣ. назару пешниҳодҳои худро фаромӯш накунед ва зери ин барнома ба мо нависед. то барномаи баъдӣ, худо нигаҳбон.